Cevap alıyoruz mu? Жоқ, енді сендер бірдеме қатып отқан сізсің ғой. Кийинчи болсун мага. Мен адвокатсыз киришпейм азыр, мен адвокатка чалайын. Постановление көрсөтө бересиңер да. Жок, эмнеге себептен? Эмнеге? Мен эмнеге окушту кылмышкер болдум? Эмнеге экен? Кылмышкер эмессиң. Силердин адреске силердин үйүңөргө обыск алынды да. Тартмайт да. Жок, көрсөтөйүн айттыңыз. Сону карабайсың. Окуйм. Эмне болгону болом деген экен? Ne oldu? Yüz çizgi bulursun. Girerim aslında. Valla görgöz boğum. Eşteki isterine cevap vermiş. Mayakta diyorum. Paras. Skoç kileyi. Koyturursanız daha maaş yemeğin içine de. Koyturursanız. Verseniz oku olayım. Ya belki bu ne kılgan için misal için ne kıldı? Чтобы видео киргизип. Кылган жок, биз деген мына постановление нежине келдик да. Yüzde незаконный предметтер бар болсо, ошону карап. Не незаконный предмет болушу мүмкүн. Ошо жок болсо карап кетебиз да. Жок, бул эмне? Ошо бир нерсе болуш керек да. Не? Бир нерсе себеп болуш керек да. Эмне? Камераны өчүрүп турбу камера. Массовых беспорядков ты? Поджигание, уничтожение имущества и имени. Эмне болот экен бул? Канча күн киресиң? Экспертлер камерамен непрерывный съемка болот. Анан кийин мына биздин сотрудник эменке кириңиз. Бар кирип. Мына үчөөбүз киребиз. Үчөөбүз киребиз. Текшерип чыгабыз да. Писта тартабан да. Тарттыңыз. Чакырмага чалып койчу. Мыяктан баштайбыз, мындай карайбыз, болуп кетебиз. Сумканы көрсөткүлө. Сумканы карап коюлат. Постановление, кагаз, скотч. Клей. Башка эч нерсе. Жакта эксперт. Так, мыяктан баштайлы, Урматтуу Facebook'ta достор, мына азыр үйдө тинтүк алып келишти. Мен силер менен кошуп тартайын азыр. Силер дабирде мен кыласыңар азыр. Жок, бул следственный действие распространить этпегиле. Ну, Facebook түз эфирге кетип атасыңар. Өчүргүлө, бул следственный действие, мына камерада уголовный иште болот. Өчүрүп коюңузбу? Же өзүңөргө тарт,